Nikagita ga kurungaria nduki na gucokia ruche mwikaro na kureta mitugo miega ni ruthanju rwa Frank Kabete thanjire jarukire na ndakinga 15 ntuko ya Jumatatu mwanka ntuko ya Juma ruthanju rwa gucenjia tabia cenjia tabia kona nuki. Thank you sana ruthanju rwo kinya kaere na rwendo kinyira antu bara mono bendete ukarira mutongi kwena kaborio antu mono batigora gete wati na mbecha kwa gete wewe bantu wewe ochono yiga wende ukarira mutongi owe na roye kwanja timo kuneke lakini wewe ndo ukarira mutongi ukaboba abokora mutongi nyota ya roye ukakarira ukaboba ukadhenya wakara ukegio mwana mugani akijanga goga mwera ita gete ukamonekera mutongi akarira kwanja ongendo wanine ndo na kareta mutongi we na roje mutongi na kunorete lakini nakarete urenda roye ndio torenkeri yako ntikwa ndo kwera imbio karuta na mutongi roye ni oro na igo karete chenja tabia kume munde tyo karaja mutongi kabo kare yiga chenja tabia no tokundi roye na roko rwena mirukero kuthomanya nkwenda kwira chenja tabia na bounibu na kamutigo kega gucenjia tabia na urungaru wonekane nterere jionde gucenjia tabia na Frank Kabete cenjia tabia ukarunga njira nawe Kona nuki.